mga kababard. Ha, paingon mig tagulo. Guys, paingon mig tagulo dapitan city. Kauban, layo na kayo guys. Wako nga trabaho cctv, di ko katong tagulo dapitan city. Biyahe-biyahe lang. Guys, tagulo na guys. Go. Laag Dala. Guys, research sa tagulo guys. Magpay lang may, okay? Kumitar ba hon? Ate, niluot na ako. Email. Suroy-suroy guys, dalam trabaho ba? Suroy-suroy, dalam trabaho. Dito sa tagulo. Nakaasa ko rin lang ba? Nakaasa lang resort yung tagulo. Nakaasa yung tagulo guys, oh. Guys, Bituon Beach, tanawan ninyo. Bituon Beach. Okay, bye guys. Abut dire Bituon Beach. Nindot na guys. Oh, muna Bituon Beach guys. Oh. Tingnan niyo naman guys. Itong 1 hour later. Guys, diri may magtawag sa cctv guys. Bituon dapitan city tagulo. Sakop sa tagulo guys. Kana guys, oh, kanang building nga guys. Diya may magtaod. Sama ni, nakuha mo nis building, balay ni, ayun ni. Sayang may kapuyo. Pila mo na nakabo? Siyam.
Pahala na kita ko. Isa na libilin. Sulay na to nag-ilis. Si Jima yan na.